أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قلمة جماعة من Allah subhanahu wa ta'ala'nın rahmetiyle bizler Ramazan Şerif ayının karşısında turmuz, Şaban ayında turmuz. Bugün Şaban'ın 12-13 günlerinde turmuz. Ramazan Şerif ayında da 17 gündür vakit kaldı. 17-18 gün vakit kaldı. Kişi gana Ramazan Şerif ayını bitirip onun Oruza ayetini toylap quvonib o'tkazgan edik. Buni kunning sonday tez o'tuvi yana qaytadan aylanib kelib qoldi. Dehqonlar o'zlarining yeginlarini jinavda ekkandan keyin jinoyatning kezinde, onu satadigan kezinde o'ta quvonadi. Jinab satgan kezinde o'ta quvonadi. Sol siyaqda musulmonlarning sol o'zining ibodatlarini, sonday bir jemizlarini ko'radigan jinoyatning vaqtlari bu Ramazan Şerif ayı. Bizler meşitlerge varatın bolsa Ramazan Şerif ayında taravih namazını okuyumuz. Taravih namazı bu Kur'an'ın sünneti, farzı sünneti, ötür vacip ben qo'shganda 20 rakat taravih var, 29 rakat namaz okuyumuz. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu Ramazan Şerif ayında şeytanın, kaysar şeytanlar kisendelet dedi. Şeytanlar kisendelet. Sol şeytanların kisendeletinin anıq suretini biz Ramazan ayında görürüz. Bütün Ramazan ayında qarаңызda birinci günden başlap meşitler doladı. 30 gün taravih olsak, 30 gün taravihta meşitler tolup turadi. Бүкіл көшедегі барлық не бір мешітке жұма күнде шықпайтын адамдар келеді. Сонда шайтанның кісенделген көреміз, адамдардың бәрі мешітке қарап ағып атқан көреміз. Мешітке барамай қалады қандай адамдарсы? Не өзі шынымен шайтанға айналып қалған адам барамай қалады да, немесе мешітке қарай жол таппай қалған адам барамай қалады. Мешітке деген ешкім оны жүр мешітке барайық деп айтпаған, немесе мешітке баруды жолын білмейтін адамдар ғана мешітке барамай қалады. Қалған адамдардың барлығы қарасаңыз ағылып бара жатыр да. Және Ramazan Şerif'ten басқа уақытта 9 ракат оқимыз. 4 ракат Құптанның парызы, 2 ракат Құптанның сүннәті, 3 ракат Құптанның витр важып. Құптаннан кейінгі оқылатын витр важып. Міне осы 9 ракатқа 31-ші күні, 30 күн ораза өтті, 31-ші күні адамдар келмей қалады. Көпшілік адамдар келмей қалады. Неге? Шайтандар қайттан босатылып жүреді. Қайттан барып олар шайтандар кісенде болады. Немесе өздерінің айтқанына жүргізіп алады. Allah subhanahu wa ta'ala адамзатты осы дүниеге жаратқан иеміз біздерді азғантай бір мерзімге, азғантай бір ажалға жаратты. Ажалы жетіпті дейді. Қанша адамдарды ажалы жетіпті кетіп қалыпты. Кеше ғана бірге ана асханада немесе кафеде немесе ресторанда тамақтаған ек бешара кетіп қалды ма деп қалып жатыр да. Қанша адамдар сөйтіп қалып жатырмыз. Кеше ғана бірге болған адамдарымыз бүгін жоқ болып қалып жатыр. Kulluna fi gaflatin wal mautu yaghdu wa yaruh. Bizning әрбіріміз ғаблеттеміз, өлім таңертең кешқұрын келуде. Өлім таңертең кешқұрын келуде да, бірақ біздер сондай ғафлеттеміз. Тура сол өлім бізді айналып өтіп кете беретін сияқты да. Жоқ, өлімнің хақ екенін әрбір адам біледі. Құранда Allah subhanahu wa ta'ala kullu nafsin da'iqatul maut, әрбір жан өлімді татушы деді. Өлімді әрбір жан татушы екен. Ешбір жан жоқ ке өлмей қалса. Төсегінде жатса, небір сау адамдар төсегінде ұйықтап атқан кезінде біреулер ғой, біреулер оны атып кетеді, біреулер өзін өзі асып қойып жатыр, біреу қағып кетіп жатыр, біреулер сүрініп құлап, біреулер өзінің жанындегі жардан тастап, әйтеуір бір себептермен өліп жатыр. Бірақ сондай адамдар бар, ешқандай себепсіз қайтыс болған адамдар бар. Көрсең жаңағыны сондай бүкіл денесін қарасаң таң қаласында денесін Алла Тағала берген сондай бір
спортсменді. Сондай денесін жанындегі Алпамыстың денесі сияқты немесе Қажымұқан атаның денелері сияқты сондай жанындегі мықты, бірақ қайтыс болғанда қарасаң. Өйткені оның ажалы бітті де, ажалы жетті. Ажал деген нәрсе не десе, ажал деген мерзім деген. Ажал деген араб тілінен қазақша аударсақ, мерзім, әрбір адамға берілген мерзім бар. Біреуге ол анасының қарнында тұрған кезінде келеді. Біреуге ол анасының қарнынан түскен кезінде келеді. Біреуге ол 1 жыл, біреуге 10 жыл, біреуге әртүрлі уақыт берілген адамзатқа. Бірақ осы уақытты қалай пайдаланып жатыр адамзат? Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям иғтаним хамсан қабла хамсин. 5 нәрсе келмей тұрып ғанимет білің деді. Соның біріншісі хаятака қабла маутика. Өміріңді ғанимет біл, өлім келмей тұрып. Әрбірімізге келетіні хақ бұл нәрсенің. Бірақ біз соған қандай дайындық көрдік біз хатажан сол өлімге қарай, көңіліміз тоқ өлімге қарай кетіп бара жатсақ. Алла субхану ва таала сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва салламды жіберді, ең ақырғы пайғамбар қылып. Ол пайғамбар өзіне жүктелген рисаланы толығымен жеткізді. Ешқандай кемшіліксіз толығымен жеткізді. Тек қана соған амал қылуымыз қалды. Біздер қазір амал дүниесіндеміз. Адамдар айтады, қиямет қашан дейді. Қиямет қашан болады деп пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламнан сұралған. Ясалунака анис-саати айяна мурсаха фима анта мин зикраха иля раббика мунтахаха. Мынау коммунистер адамдарды алдады. Қалай деп алдады? Мына дүние өзінен өзі бір жарылыстан пайда болған деп. Мынау адамзат осындай күрделі, осындай керемет адамзат қалай пайда болып қалды десе, оның атасы маймыл болған, маймылдан пайда болған. Мына серікте мыңдаған жылдар паспорттары бар, маймылдар бар да. Мына мәселен қазір біздің қазақтың бір жақсы жеті атасын тану болатын болса, қазір енді көпшілік танымайды бара жатыр ғой жеті атасын. Бірақ соның бір қасиеттерінің бірі жеті атасын тану болатын болса, ол маймылдардың 40 атасын біледі де, ол серіктегі адамдар маймылдардың 40 атасын біледі. Паспорттарына шейін бар да олардың. Кімнен қалай келген, поколениясы қалай келіп жатыр, кетіп жатыр. Бірақ сол маймылдар адамзат істей алмайтын қандай қиын жұмыстарды сол зоопаркте немесе жаңағы циркте істеп жатыр да. Бірақ солар адамға айналмай жатыр да. Мыналар неге адамға айналмай жатыр? Анау маймылдар еңбек еткен деген адамға айналып кетті дебең. Мынау сондай еңбектер істеп жатыр. Ауыр еңбектер сол. Неге бұл адамға затқа айналмай жатыр десең, сондай саған зор өтірікті айтады да. 1 миллион жыл күтсең бұлар адам затқа айналып кетеді. 1 миллион жыл күткен бірақ дейді да. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям қиямет қашан болады деп өксіден сұрағанда, ол кісі өтірікші пайғамбар болғанда, осы коммунистер сияқты 1 миллион жылдан кейін қиямет болады десе, кім оны тексере алады? 1 миллион жылдан кейін. Таза неде адамзатты қалай біз солай алдауға мүмкіншілік нәрседе 1 миллион жылдан кейін десе, кім 1 миллион жыл тексере алады? Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллямға Алла субхану ва таала айтады, сізден қиямет қашан болады деп сұрайды. Фима анта мин зикраха. Дүниеде бүкіл адамзаттан Алла субхану ва таала пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллямды абзал қылып қойды. Осы дүниенің өзінде көрсетіп қойды. Мен неше жерде қайталаймын? Қайталаймын да. Алла субхану ва таала Құран-ы Кәрімде «Уарафа'на лака зикрак», біз сіздің есіміңізді көтеріп қойдық дейді Алла субхану ва таала. Дүниеде миллиондаған мешіт бар. Ол жердің ана шарында да, мына шарында да, жердің солтүстігінде де, оңтүстігінде де, батысында да, шығысында да, бүкіл дүниеде мешіт бар. 200 мемлекет болса, сол мемлекеттің ішінде мешіті жоқ мемлекет жоқ. Барлық мемлекетте мешіт бар. Біздің Қазақстанның өзінде 2000-нан аса 3000-ға жақын мешіт болатын болса, Францияда 5000-нан аса мешіт бар. Міне сол мешіттерде 5 уақыт намазға азан айтылған кезінде «Ашхаду ан ла илаха иллаллах» дегеннен кейін «Ашхаду анна Мұхаммад расулуллах» дейді. Бүкіл дүниені жаңғыртып тұрды. Кімнің аты бүкіл дүниені жаңғыртып тұрды? Осы дүниенің өзінде. Ақыретте емес, осы дүниенің өзінде миллиардтаған адамдар болатын болса, сол миллиардтаған адамдардан неше миллион адамзаттың абзал даналары өткен болса, қазірен бар болатын болса, сол дана адамдардың ішінде кімнің аты дүниені жаңғыртып тұр? 5 уақыт. Тек пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның аты.
Mine sol Peygamber aleyhisselamga Allah subhanahu wa ta'ala fîme ente min zikraha. Sen kıyametten kaçan bolatın aytatın kimsin dedi. Sen kıyametten kaçan bolatın aytatın kimsin dedi. İla rabbike muntahaha. O kıyametten ilimi Rabbine barat. Yani Rabbin gana bilet dedi. Senin Rabbin gana bilet kıyametten kaçan bolatın dedi. Buna jaldagi Hristiyanlar adasıp, şatasıp jür goýmasa. 90-njy ýyl bolat dedi, 96-njy ýyl bolat dedi. Ýeň birinçi 1914-njy ýyl bolat dep çykkan. Söýdüp ahyrynda 2000-njy ýyl bolat dedi. Hazır 2012-njy ýyl bolat dedi. Bunun bäri ötürkde adamlar aldy. Birak hak Allah subhanahu wa ta'ala hak Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen bilmeýsin dedi. Kıyametde Allah subhanahu wa ta'ala özüne sırgyp koygan nerseleri bar da, sonuň biri kıyametten kaçan bolýar. Jani adamzattyň özünde bir nerse bar, onu da Allah subhanahu wa ta'ala sırgyp koygan nerse de, ol bizleriň ruhumuz, janymız. Ruh degen nerse, jan degen nerse bärimiz bilemiz. Janymız işimizde turgan kesinde, ruhumuz işimizde turgan кезде biz söyleyimiz, jüremiz, işimiz, jeyimiz, tınys alamız, ýukdaýmys, turamız. Birak janymız çykyp ketken кезде biz sulu bir denege aynalamız, kalamız. Bükül müşelerimiz öz orunda tur. Bükül közümüz, kulağımız, barlyk basımız, denemiz öz orunda tur. 20 jas nemese 30 jassamız sulu dene turda, onun jany çykyp ketkenden ol tek sulu dene gana kalat da o jerde. Adamlar mına kabristanda jatkan adamlardy körgön kezinde biz kabristandaky adamzat körüp jatyrmyz, kabirde kawlesek içinde süýegin göresin. Başka şeňkesin görmeýsin goý dep jatat. Adamzat bilmeydi. Sol adam ölgönden keyin sol kabirde turadymy, ol kay jerde turar, ol anaz dünýege gitdi de ol. Sen onun ana dünýedegi jagdaýdan tek onun süýegin gana göre alasın da başka jerini göre almaýsın. Öýteni Allah subhanahu wa ta'ala ol kabirde jatkan adamnyň kalay azaptap jatkanyny bizge körsetip goýatyn bolsa, bizler külüp oýnap jüre almay galamyz agaýlar. Meştimiz bilmeyim, üyden çıkalmaya kalan çıkarmız o kabristandaky adamlardyň jagdaýyny bizge Allah Taala körsetip goýatyn bolsa. Sonuň üçin Allah subhanahu wa ta'ala sizlermi bizleri yaratkan, Rabbimize iyimiz, bostan boska yaratkan jok. Kur'anda Allah subhanahu wa ta'ala aytadi: "Ve ma halaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Jin men adam zatty tıkkana özüme kulçuluk ýetirler üçin jarattım dedi. Allah subhanahu wa ta'ala jin men adam zatty bostan boska yaratkan jok eken. Tek özüni tanyp özüne kulçuluk ýetirler üçin jaratkan eken. Mana dünýede sol jinler alemini alyp taşaýtyn bolsa, odan başga 3 alem bar. Biri perişçiler alemi, ikincisi adamzat alemi, üçüncüsü hayvan alemi. Sonun içinde Allah subhanahu wa ta'ala perişçilerge tek kana akıl bilim berdi, nefs kalavun bergen yok. Adamzatga Allah subhanahu wa ta'ala akıl bilim berdi, nefs kalavun berdi. Hayvanlarga Allah subhanahu wa ta'ala akıl bilim bergen yok, tek kana nefs kalavun berdi. Adam hayvanın kiçkentey balasını aparıp jetektep ana jerge bagızdasan karap tura beredi. Düşünbeydi ne bolup jatkan. Öýkeni oňa Allah subhanahu wa ta'ala akıl bilim bergen jok. Onun aldyna jemdi, jaksy jemdi akep koýup bolsaň, jemini jep tura beredi. Adamzatdyň balasyny süýtüp soýa alasy onuň köz aldynda. Öýkeni Allah subhanahu wa ta'ala adamzatga akıl bilim berip goýgan. Adamzatga nefs kalawyny da bergen Allah subhanahu wa ta'ala. Birak osu adamzat özüne berilgen akıldy bilimdi koldanyp, nefsini tıyıp, nefsini jeňe alatyn bolsa, tek kana akıl bilim bergen peşçilerden jogary derejege köteriledi. Nege? Onu Allah subhanahu wa ta'ala adamzatty jannatga kirgizdi. Peşçiler sol jannatda ol adamzatga hyzmetinde bolady. Eger ol özüne bergen akıl bilimini koldanbasdan nefs kalawyna berilетін bolsa, tek kana nefs kalaw bergen haywandan da tömen derejege düşedi. Nege dese haywandy Allah Taala dozakka kirgizbeydi. Birak adamzattyň sol akılın bilimin istep koldanmasdan nefsine berilgenlerin Allah Taala dozakka kirgizedi. Adamzatty mınaw Naba suresinde, bizler Amma suresinde deymiz, Naba suresinde ya leyteni kuntu turaba degen ayet-i kerime var. Ya leyteni kuntu turaba. Kan edim men toprakka aylanyp kalsam degen. Bunu adamzat aytat kıyametde. Hayvanın birin-birinden aksyny alıp berip, iki hayvanды toprakka aylandyrjak Allah subhanahu wa ta'ala. Hayvanga adamzat osu dünyede korlagan bolsa, ol adamzattan da hayvanın aksyny beredi Allah subhanahu wa ta'ala. Ol hayvanga da adamzattan aksyny beredi Allah subhanahu wa ta'ala. Sosun ol hayvanı toprakka aylandyrıp beredi.
Sonu körüp durgan adam, осы dünyede ne bir adamlar var, eger onu ayvan deseniz, sen ayvansın deseniz, sen buna istep жатқан kılıklarың ne sen? Namaz okumaysın, Rabbin buyurgan jolmen jürmeysin, sen ayvandan ne farkın var deseng, seni atıp tastauga dayın turатын adamlar var. Немесе urup жууга dayın turатын adamlar var. Birak solar kıyamette ana ayvandardın birin-birine aksına berip olardı toprakka aylandırıp жүрүп аткан көргөн кезинде, kan edi mende adamzat emes ayvan bolup jaratılıp oslar siyaktı toprakka aylanıp ketsem dep kalады eкен. Sonuň üçin bizlerge Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mumun musulman adamga ömürlerini ganimet biliңдер dedi. Ölüm kelmey turup. Adamzat mına harkara canı mına yerine kelgen kişinin oğan tavba esikleri açık. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tavba esigi açık belem yugargır dedi. Ol gargara kelmesden turup. Madam eki mına canı mına yerine kelmesden turup dedi. Canınız mına yerine kelip kalgan kesinizde ölüm körünüp kaladı arjaga sizge. Ana dünya közünüzge körülüp kaladı. O gözde men tavba kıldım deymiz. O gözde keş boladı. Allah subhanahu wa ta'ala sol wagtga şeýin merimdi iyemiz bizlerge tavba esigini açıp koygan, tavba kılıp Rabbimizni tanıp, Rabbimiz buyurgan jollarını, Rabbimiz bizlerge ağır asa jumuşlarda, amallarda buyurgan jok. La yukallifullahu nefsen illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala hiç bir janga yüklegen jok, tek gana özü kötere alatan amaldar yükledi. Eň birinçi iman, şahadat kelimesi, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu degen kelimeni aytı menen her bir adam Müslüman bolady. Mumin bolady. Endi ol adamga beş wagt namaz okup farz. Adamzatda Allah subhanahu wa ta'ala осы dünyege keltirgen kezinde sonday onun birinci kulağın takıldatın söz, kagатын söz, la ilahe illallah bolsun dep asan aytıp bizlerge at koyuladı. Mına dünyadan ketetin кезде hem eň ahırkı sözümüz, estetin sözümüz la ilahe illallah sözü bolsun dep şahadat kelimesini talqin kılıp durad. Aytıp jay aytıp durad, öleyin dep durgan adamның kulağına eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Nemese la ilahe illallah Muhammed Resulullah dep kelime tevhid, kelime şehadat aytıp durulad. Jay işten ana adam sonu естip ol da kaytalasın. Eň ahırkı sözü la ilahe illallah bolup ketsin. Ötkeni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem men kana ahiru kelamihi la ilahe illallah dakhalal cennet. Men kana ahiru kelamihi la ilahe illallah muhlisen dakhalal cennet. Kim şın yürekten eň ahırkı sözü la ilahe illallah Muhammed Resulullah bolsa ol cennetke giret dedi. Birak sol sözde aytуу üçin bizning tilimizge kelүү üçin biz soğan layık amaldardy istemiz gerek. Bir ulama onun üyünde bir totuğusu buladı. Totuğusga bir gana söz üýretdi. La ilahe illallah Muhammed Resulullah degen söz üýretdi. Bir günde 1000 ret kaytalaytyn bolady. Bir günde totuğusu bölüp kaptı. Gır dep. Hiç kanday teli kelimaga gelmez. Sonda jana galyp öte katty ezilip durup jylapdy. Sonda aynalasındaki adamlar, ustaz, siz äkeňiz, şeşeňiz kaýsy bolganda büýtüp jylagan joksuz. Bir kus bölüp kalgan eken siz sonça öz katty ezilip jylabasyz. Ahir bazarga barsaňyz ýene bir totuğus kelese bul kelimeni üýretip goýasy. Kaýtan la ilahe illallah dep saýray berit. Soňan osunça jylaýsy, osunça özüňiz kıynaýsy degende men ol ölgen üçin jylap jatkan jokmun. Bul kus diýdi bir günde diýdi 1000 ret kaytalaytyn la ilahe illallah Muhammed Resulullah degen söz. Bizler bir günde 100 ret kaytalamaymiz. Birak buning 1000 ret kaytalagany men tilinden yüregine ötpepdi bul söz. Eger tilinden yüregine ötkende bul öledin kezdinde bul sözdü aytıp ketettin edi. Biz bir günde 100 ret gana kaytalamyz ba, kaytalamaymiz ba? Bul söz bizning tilimizden yüregimizge ötdimi, ötpedimi? Men osudan korkup jylap atyrmyn. Tilimizden yüregimizge bardymı, barmadymy bul söz? Sonuň üçin kaýsy sözdü köp kaytalasaňyz ol siziň tiliňizge, diliňizge kelet. Sonuň üçin bizlerden köp kaytalaytyn sözlerimiz köpünçe mesela asilisi cuma günderi cumaga erterek barıp zikirde oturumuz gerek meşitde. Hazır günderi kança jastar bar özlerini salafi agımındamız dep meşitke kirip meşitten şuğuga asıgıp durат. Kur'an okup atsa Kur'an okup olardyň söz boýunça bidat. Birak sen Kur'andy tыңdagyň farz goý. Şygyp birew Kur'an okup tursa olar bir-biri bilen söýleşip durat. Estiň aldyna barıp. Men sen çıktın mı? Ketmezim mi öňe garap? Yok, estiň aldında turup söýleşip durat.
Ешқандай тәртіп деген нәрсе жоқ, әдеп деген нәрсе жоқ. Дінімізде кімнің әдебі болмаса, оның діні жоқ деген ұламалар. Кімнің әдебі болмаса, мән лә әдәбә ләху лә динә ләху деген ұламалар. Кімнің әдебі жоқ болса, оның діні жоқ деген. Ол діндегі өзінің ең жоғарғы сатыдамын деп тұрды. Бірақ Құран оқылып, мұсылмандар іште дуа қылып тұрған кезде, олар бір-бірімен сөйлесіп, сондай жерден ықыласын, бүкіл адамдардың ықыласын бұрып тұр. Соның үшін ағайындар, әдеп деген нәрсе бар. Әдеп деген нәрсе ең кемінде сол жерде сабыр сақтап отырсын. Дуасын қылып, адамдармен бірге асықпай шықсын. Егер шынымен асығып шығып бара жатыр ма? Шығып кетсін, есіктің алдында тұрып әңгімелесіп тұрмасын. Біздер сол бір-бірлерімізді